mboneyeho kubasuhuza mwese abadukurikira kandi mwebwe muhora mutegereje amakuru agezweho kugira ngo mumenye ibijya mbere hirya no hino mu gihugu ndetse no hanze y'u Rwanda. No kuvuga ngo amakuru mashya muyamenyera hano kuri PK Media Panel. Niba ari ubwa mbere rero hageze ukanda subscribe ubashe no gusangiza inshuti zawe kugira ngo mujye mubona byinshi bitandukanye amakuru n'ibiganiro tubategurira. Aya makuru agezweho rero araza kugaruka kuri izi ngingo zikurikira. Ndababwira ko Madame Jeannette Kagame yafunguye inzu y'amateka ya Jenoside ku rwibutso rwa Ntarama. I Kigali polisi irihaniza abasahura habaye impanuka aho gutabara abayikomerekeyemo. Mu karere ka Kirehe abantu 15 bajyanywe mu bitaro nyuma yo kunywa umutobe. Mu yandi makuru ndakubwira ko President Trump yasoje inama ikomeye kuri Iran nta mwanzuro afashe. Mu mikino ikipe ya Liverpool yatangaje ko Arne Slot atakira umutoza wayo. Ikaze mwese ku makuru ku buryo burambuye. Reka duhere kuri inkuru ivuga ko Madame Jeannette Kagame yafunguye inzu y'amateka ya Jenoside ku rwibutso rwa Ntarama. Madame Jeannette Kagame yafunguye ku mugaragaro inzu y'amateka y'urwibutso rwa Jenoside yakorewe abatutsi rwa Ntarama mu karere ka Bugesera. Ni igikorwa cyabaye kuri wa gatandatu tariki 30 Gicurasi 2026 aho cyabanjirijwe no gushyira indabo kumva ndetse no kunamira abatutsi barenga 5,000 bazize Jenoside bashyinguye mu rwibutso rwa Jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 rwa Ntarama. Iyo nzu y'amateka yitezweho umusanzu uzafasha mu kubika, kubungabunga no kwigisha amateka ya Jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 no kurinda ku buryo itazongera kubaho ukundi. Umuyobozi ushinzwe kwibuka no kurwanya Jenoside muri Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu Ingabire Veneranda yavuze ko ari inzu irimo amateka y'ibyiciro bitatu. Ati ni inzu irimo amateka navuga ko ari mu bice bitatu. Ni inzu igaragaza amateka y'igihe Abanyarwanda babanaga neza, ikagaragaza isenyuka ry'ubumwe bw'Abanyarwanda, ikagaragaza mu gihe cy'ubukoroni uko byagenze muri Repubulika ya mbere n'iya kabiri. Igice cya kabiri hatwereka uburyo Jenoside yateguwe cyane cyane mu gace k'Ubugesera n'uburyo yashyizwe mu bikorwa. Igice cya gatatu kikatwereka uburyo Jenoside yahagaritswe n'ingabo zari za RPA Inkotanyi ndetse n'urugendo rwo kwiyubaka rw'umuryango nyarwanda. Urwibutso rwa Jenoside rwa Ntarama rubaye urwa gatatu mu gihugu rufite inzu y'amateka ya Jenoside yakorewe abatutsi nyuma y'urwa Kigali ku Gisozi n'urwa Murambi mu karere ka Nyamagabe. Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu yavuze ko hatangiye gahunda yo kubaka inzu z'amateka ya Jenoside yakorewe abatutsi ku nzibutso 8 ku rwego rw'igihugu haherewe ku rwibutso rwa Jenoside rwa Nyange. Reka dukomereza amakuru kuri inkuru ivuga ko muri Kigali polisi irihanangiriza abasahura ahabaye impanuka aho gutabara abayikomerekeyemo. Bimaze kugaragara mu bice bitandukanye by'igihugu iyi modoka ikoze impanuka usanga hari bamwe mu baturage bihutira kujya kwiba ibintu biri muri izo modoka aho gutabara bayikomerekeyemo. Polisi yo mu mujyi wa Kigali ivuga ko imodoka nini zitwara imizigo ho biba cyane kubera ko usanga ziba zipakiye ibinyobwa, ibiribwa cyangwa n'ibintu bifite agaciro. Iyo zikoze impanuka usanga hari bamwe mu baturage aho gutabara ahubwo batangira kwiba izo modoka zikoreye. Uyu muburo utangajwe nyuma yaho tariki 28 Gicurasi 2026 mu rukerera imodoka yo mu bwoko bwa Sinotrack ipakiye imifuka 700 ya sima yavaga mu ntara y'Amajyaruguru ijya mu mujyi wa Kigali yageze mu mudugudu wa Rutagara ya mbere mu kagari ka Nzove umurenge wa Kanyinya akarere ka Nyarugenge. Umushoferi ananirwa gukata imodoka irenga umuhanda, yarakomeretse bikomeye ajyanwa kuvurwa ku bitaro bya CHK. Muri ako kanya bamwe mu baturage bageze ahabereye impanuka baranzwe n'ubunyangamugayo buke birara mu mifuka ya sima barayiba ndetse bamwe batangira no kuyigurisha. Umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali CIP Walarisi Gahonzire yabwiye ikinyamakuru Ukweli Times ko polisi ikorera mu murenge wa Kanyinya ikimenya mu makuru yahise ijya ahabereye iyo mpanuka. Wakomeretse ajyanwa kwa muganga atangira ibikorwa byo gufata abajura bibye sima. Mu bikorwa byo gufata abo bajura no kugaruza sima yibwe hamaze kugaruzwa imifuka 84 ya sima, hafatwa abakekwaho ubwo bujura 10. Ubu bakaba bafungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Kanyinya. Iperereza n'ibikorwa byo gufata abandi rirakomeje. Polisi y'igihugu irihanangiriza abaturage banga gutabara bakomerekeye mu mpanuka ahubwo bihutira kwiba imitungo yabo ko ari ibikorwa bitari bya kimuntu ndetse ko ari ibyaha bihanwa n'amategeko. Abaturage baributswa gukomera ku muco uranga Abanyarwanda wo gutabara uri mu kaga. Polisi irihanangiriza abajura batega imodoka zitwara imizigo cyane cyane ahantu hazamuka bagapakurura imifuka bakayiba kubera ko aho bikorerwa hose hazwi n'ababikora bazwi ndetse ikanashimangira ko ubujura budakiza ahubwo bukenesha. Reka dukomereze amakuru yacu mu karere ka Kirehe aho abantu 15 bajyanywe mu bitaro nyuma yo kunywa umutobe. Abaturage 15 bo mu karere ka Kirehe mu murenge wa Kigarama bajyanywe ku bitaro nyuma yo kunywa ku mutobe wari wanzwe na mugenzi wabo bigakekwa ko ushobora kuba wari wahumanyijwe. Ibi byabaye ku wa kane tariki 28 Gicurasi uyu mwaka mu mudugudu wa Nyamikoni mu kagari ka Cyanya mu murenge wa Kigarama mu karere ka Kirehe.
umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kigarama Nsengimana Janvier yabwiye ikinyamakuru igihe ko aba baturage 15 bajyanywe mu bitaro barimo 4 barwariye ku bitaro bya Kirehe n'abandi 11 barwariye ku kigo nderabuzima cya Kigarama. Ati hari umuturage usanzwe ari umurokore yenze umutobe awushyira mu rugo, abo mu muryango we bawunywaho, haza n'abaturanyi banywaho, bwagiye gukeje abantu 11 bamaze kuremba bajyanwa kwa muganga, nyuma n'abandi bagenda bajyanwayo baza kugera kuri 15 barimo 4 bari kuvurirwa ku bitaro n'abandi 11 bari ku kigo nderabuzima. Gitifu Nsengimana yakomeje avuga ko hagikorwa iperereza kugira ngo hamenyekane icyaba cyateye guhumana k'uwo mutobe, kuko wawenze avuga ko yakoresheje ibitoki byo mu rutoki rwe. Uyu muyobozi yasabye abaturage kwirinda kunywa ibintu batazi inkomoko yabyo. Dukomereza amakuru yacu mu mahanga, ubwire ko Burundi bwafunze umuhanga mu mateka bubisabwe na leta ya Kongo. Urwego rw'u Burundi rushinzwe iperereza SNL rwataye muri yombi umunyekongo w'umuhanga mu mateka Benjamin Babunga Watuna hashingiwe ku busabe bw'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Babunga yagiye mu Burundi mu bikorwa by'imiryango mpuzamahanga y'ubutabazi irimo Care, UNOPS na Save the Children. Iyo atabaga ari Bujumbura yabaga ari muri teritwari ya Uvira. Hashize igihe kinini asangiza abanyekongo nabo mu karere k'ibiyaga bigari amateka yaho umunsi ku wundi akoresheje imbuga nkoranyambaga zirimo X. Mu gihe ingabo za RDC zihanganye n'ihuriro AFC M23, Babunga yakunze gukora ubusesenguzi bugamije kugaragaza uburemere bw'iki kibazo, akanyomoza abakwirakwiza icengezamatwara rishingiye ku kinyoma. Tariki 27 Gicurasi uyu mwaka yatawe muri yombi nyuma y'aho inzego z'umutekano za RDC zimushinje gukorana n'ihuriro AFC M23 zibishingiye ku busesenguzi akora kuri iyi ntambara. Hari amakuru avuga ko Burundi bwashakaga kwitabwa muri yombi rya Babunga ribibanga rikomeye kandi bwari bufite umugambi wo kumwohereza i Kinshasa, ariko ko bwabaye buretse ubwo yajyaga ku Karubanda. Tukiri ku makuru arebana na RDC, reka ngire ko Dr Denis Mukwege, umunyapolitiki akaba n'umuganga ukomeye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Dr Denis Mukwege yashinje Perezida Felix Tshisekedi ubugambanyi bukomeye budashobora kubabarirwa ashingiye ku mugambi wo gushaka kuguma ku butegetsi. Mu itangazo ryo kuri wa 30 Gicurasi 2026, Dr Mukwege yanditse ko bibabaje kuba Tshisekedi n'abamushyigikiye cyane cyane abo mu ishyaka UDPS bashyize imbere umugambi wo kuvugurura itegeko nshinga kugira ngo ayobore manda ya gatatu aho gukemura ibibazo byugarije igihugu birimo umutekano muke n'icyorezo cya Ebola. Uyu muganga yagaragaje ko abagize inteko ishinga amategeko bashyigikiye uyu mugambi bari kubiterwa n'uko bahembwa amafaranga y'umurengera, bakabona ko Tshisekedi naguma ku butegetsi bazakomeza kurya igihugu. Dr Mukwege yagize ati UDPS yahoze ari icyitegererezo mu mpinduramatwara yahindutse umucurabwenge w'ubugambanyi buganisha igihugu cyacu mu irimbukiro. Uyu muganga yasabye Tshisekedi gusubira ku murongo, akibuka ko afite inshingano zo kurengera inzego z'igihugu n'amategeko yacyo, bitaba ibyo amateka akazamucira urubanza kubera ubugambanyi. Reka mbwire ko Perezida Trump yasoje inama ikomeye kuri Irani nta mwanzuro afashe. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yasoje inama ikomeye yamaze amasaha 2 mu cyumba cy'ibihe bidasanzwe kizwi nka Situation Room, nta mwanzuro ufatika atangaje. Yigaga ku cyakorwa ngo intambara ya Iran ihagarare. Iyi nama yahuje Perezida Donald Trump n'abajyanama be mu by'umutekano w'igihugu. Perezida Trump yari yatangaje ko agiye gufata umwanzuro wa nyuma ku masezerano y'agateganyo yagombaga gutuma umuhorahoro umunsi ufungurwa no gutangiza ibiganiro kuri gahunda y'intwaro kirimbuzi za Iran. Uyu mwanzuro wari utegerejwe cyane dore ko abayobozi benshi b'ibigo bikomeye ku isi bakomeje kugaragaza impungenge ku rwego rw'ubukungu mu gihe uyu muhora wakomeza gufungwa, zirimo nk'itumbagira ry'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli n'ibindi. Mu gukomeza gushyira igitutu kuri Irani, mbere y'inama Minisitiri w'Imari muri Amerika Scott Bessent yatangaje ko baherutse gufatira asaga miliyari 1 y'amadolari ya Irani mu mafaranga koranabuhanga azwi nka cryptocurrency. Nyuma y'inama ibiro bya perezida byasohoye itangazo ryemeza ko inama yarangiye ariko ntibyatangaza umwanzuro wafashwe. Mu mikino reka mbwire ko Liverpool yatangaje ko Arne Slot atakiri umutoza wayo. Ikipe ya Liverpool yatangaje ko Arne Slot atakiri umutoza mukuru wayo, icyemezo cyatangiye gushyirwa mu bikorwa ako kanya nk'uko byemejwe n'itangazo ryasohowe n'ubuyobozi bw'iyi kipe. Muri iri tangazo, Liverpool yavuze ko yatangiye gahunda yo gushaka umutoza mushya uzasimbura Slot mu gihe ikipe ikomeje kwitegura amarushanwa ari imbere. Umutoza urimo kuvugwa ni umunya-Espagne Andoni Iraola Sagarna watozaga AFC Bournemouth wamaze gusezera iyi kipe. Arne Slot asezerewe muri Liverpool FC asize amateka akomeye nyuma yo gufasha ikipe kwegukana igikombe cya Premier League sezo ya 2024-2025. Bavuga ko azahora yibukirwa kubw'umurimo yakoze ndetse n'ibyo yagejeje kuri iyi kipe. Naha dusoreje amakuru yaragizweho kuri uyu mugoroba. Ngende Samuel Baraka, iyi ni PK Media Panel.